nongeye kubasuhuzaho mwe mukurikiye Intego TV. Utarakoze subscribe ndagusaba ko subscribe tubane makuru ya buri munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ntambara yo muri Ukraine imaze amezi 7 irimbanyije hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uyu munsi turakubwira amakuru agezweho hagati ya Zelensky na Putin. Perezida Zelensky wa Ukraine yasezeranyije gufata neza abasirikare b'Uburusiya bari guhunga urugamba. Perezida wa Ukraine yavuze ko abasirikare b'Uburusiya bazishyikiriza Ukraine bazafatwa mu buryo bwa gipfura. Ni mu ijambo avuga buri joro, Zelensky yingingiye abarusiya kwirukanka cyangwa bakishyikiriza Ukraine nibagera ku rugamba. Ibi bibaye nyuma y'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ashyize umukono ku itegeko rikuba inshuro ebyiri igihano ku basirikare b'Uburusiya bahunga urugamba cyangwa batubaha amategeko bahawe. Imyigaragambyo yadutse mu Burusiya kubera guhamagara abaturage bamwe kwinjira mu gisirikare. Hakigaragambyo kandi kubera gahunda y'uko abahoze mu gisirikare barenga 300 ndavuga inkeragutabara bahamagazwa nk'abasirikare b'inyongera muri uru rugamba rumaze amezi 7 rurimbanyije. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burusiya OVD-Info watangaje ko abantu barenga 700 bataye muri yombi kuri uyu wa gatandatu ushize, mu gihe abandi barenga 1000 bari bafunzwe mu minsi y'icyumweru. Imyigaragambyo itahawe uruhushya na leta ntiyemewe mu mategeko y'Uburusiya. Avuga mu Kirusiya ururimi rwa mbere yavuze, Zelensky yashishikarije abarusiya kwishyikiriza Ukraine aho kwishyira mu byago byo kuzaburanishwa n'abakoze ibyaha byo mu ntambara ubwo iyi ntambara izaba irangiye. Yavuze ko kandi Ukraine izafata abatorotse urugamba mu buryo bwisunza amategeko mpuzamahanga, kandi ko nta muntu n'umwe izasubiza mu Burusiya abaye afite ubwoba bw'uko asubiye byamugiraho ingaruka. Yongeye hati, ni byiza kwishyira mu maboko ya Ukraine kurusha kwicwa n'ibitero, ndavuga ibisasu n'intwaro zacu. Kwa gatandatu Perezida Putin yashyize umukono ku itegeko risobanuye ko abarusiya bahunga urugamba bakanga kurwana, batubaha amategeko cyangwa bishyikiriza uruhande bahanganye bazajya bafungwa imyaka irenga 10. Mbere iri tegeko ryavuga ko bazajya bafungwa imyaka 5. Izi ngamba za perezida w'Uburusiya ahanini zirimo kubonwa nko kugerageza kongera gutera intambwe nyuma y'uko Uburusiya bwe buhuye n'ingorane ku rugamba. Ayiswa amatora y'akamaramaka yo guhindura ubutaka bw'Uburusiya arakomeje mu turere tune twa Ukraine aritwo Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. Ukraine n'uburengerazuba bw'isi ndavuga Uburayi na Amerika bamaganye amatora bavuga ko atarimo demokrasi, ndetse ngo habayeho amakuru menshi avuga ko abahatuye batewe ubwoba n'abasirikare b'Uburusiya kugira ngo batore. Uko gutora kuramutse kugenza uko Uburusiya kubishaka kwaba gucira inzira iki gihugu kugira ngo kiyomekeho utu turere uko ari tune tuvuze haruguru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko akarere kariko kose gatora kwinjira mu Burusiya kazabona uburinzi bwuzuye bw'iki gihugu, kandi ko kazagengwa n'amategeko yose n'amahame y'iki gihugu cy'Uburusiya, igihugu kinini ku isi. Nubwo kwiyemeka utu turere bitakwemerwa ku rwego mpuzamahanga, ushobora gutuma Uburusiya buvuga ko ubutaka bwabwo bwagabweho ibitero hakoresheje intwaro z'uburengerazuba zahawe Ukraine, ibintu bishobora gutuma ino ntambara imaze amezi 7 yahendesheje ibicuruzwa byinshi ifata indi ntera. Uko gutegura abasirikare bashya byatumye abaho kwihutira kugera ku mupaka. Bamwe mu Barusiya bakaba barimo kugerageza gutoroka uko guhamagarwa mu gisirikare. Ibihugu bya Estonia, Latvia na Lithuania byafunze imipaka yabyo kuri benshi mu Barusiya, bivuga ko batiteguye guhita baha ubuhungiro abahunga gushyirwa mu gisirikare. Amagambo ya Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cya Estonia Raul yasubiwemo n'ibinyamakuru Baltic News Services avuga ko igitero kuri Ukraine kiryozwa abarusiya bose, kandi kwangira abarusiya kwinjira muri Estonia hari icyizere cy'uko bizongera ukutishima mu Burusiya. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida Vladimir Putin yirukanye uwungirije umukuru w'igisirikare mu gihe hari ukunanirwa kohereza ibikoresho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yirukanye generali wari ushinzwe kuyobora ibikorwa byo gutanga ibikoresho bya gisirikare ku gihugu byagabanyije umuvuduko muri Ukraine. General Dmitry Brukakov wungirije minisitiri w'ingabo z'Uburusiya yakuwe ku mwanya we kuri uyu wa gatandatu nk'uko minisiteri y'ingabo yabitangaje ku rubuga rwa Telegram. Iyi minisiteri yavuze ko generali w'imyaka 37 yarekuwe kugira ngo abone uko ajya mu kandi kazi. Azasimburwa na Colonel General Mikhail Mistsev wayoboye igikorwa cy'Uburusiya cyo kugota umujyi uri ku cyambu wa Mariupol muri Ukraine
General Burkakov yarashinzwe ibikoresho by'igisirikare cy'Uburusiya kuva mu mwaka wa 2008 ndetse ni niwe wari ushinzwe gutuma igisirikare cy'Uburusiya gikomeza kugerwaho n'ibikoresho nyuma y'uko abasirikare babwo bagabwe muri Syria mu mwaka wa 2015. Ariko bamwe mu babikurikirana hafi bavuga ko mu mezi ya vuba hanashize yashyizwe ku ruhande mu Burusiya. Benshi bakamwegeka ko ari we watumye habaho ikibazo gikomeye cyo kugeza ibikoresho ku gisirikare cyabangamiye gutera intambwe ku Burusiya kigasiga abasirikare babwo bafite ibikoresho bike. Mu mezi ya vuba ashize byabaye ngombwa ko Burusiya bwegera Korea ya Ruguru na Iran, ebyiri mu nshuti busigaranye, kugira ngo bubone imbunda zindi za rutura hamwe n'indege zigenwa nta bapilote bazirimo zizwi nka drones. Kwirukanwa kwa Burkakov bibaye nyuma y'amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abashya bamaze kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya bahabwa imbunda zaguye umugesi. Abategetsi bo mu Burusiya bashyigikiye intambara bakiriye neza kwirukanwa kwe ndetse no gushyirwa kuri uwo mwanya kwa Colonel General Mizintsev. Uwo wamusimbuye usanzwe yarafatiwe ibihano n'Ubwongereza kubera uruhare rwe mu kuyobora igotwa rya Mariupol, bishoboka ko azakirwa neza n'abahezanguni bashyigikiye intambara muri Ukraine. Colonel General Mizintsev abanya-Ukraine benshi bahimbye umubazi kubera kugota Mariupol, yanayoboye abasirikare b'Uburusiya muri Syria, anashinjwa gutegura ibikorwa byo kumisha ibisasu byashyize hasi umujyi wa Aleppo. Mu kwezi kwa gatatu ubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yatangazaga ibihano yafatiye Colonel General Mizintsev w'imyaka 60, yavuze ko yakoresheje amayeri yo kwamaganwa ndetse akora ubwicanyi ndengakamere mu ntambara yo muri Ukraine no mu ntambara yo muri Syria. Uko guhindura abakozi kwa Putin kubaye mu gihe hari amakuru avuga ko uyu perezida w'Uburusiya uba ari ubwe wafashe inshingano zo kuyobora intambara ndetse akaba yatangiye ubwe guha amategeko abajenerali bari ku rugamba muri Ukraine. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwiye CNN uburyo ubuyobozi bw'ingabo budakora neza i Moscow kandi bukomeje kumera gutyo bwatumye Putin agira uruhare mu bikorwa birushijeho muri iyi ntambara. Mu kwezi gushize abategetsi bo muri Minisiteri y'Ingabo z'Ubwongereza bumvikanishije ko Putin yashyize ku ruhande Minisitiri w'Ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu nyuma y'uko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru muri Minisiteri y'Ingabo batangiye gukwena ubuyobozi budatanga umusaruro kandi butazi aho ibintu bigeze bwa General Shoigu. Hagati aho ikinyamakuru The New York Times yatangaje ko Putin yimye uruhushya abakuru b'ingabo rwo kuva mu mujyi wa Kherson uri mu majyepfo aho abasirikare ba Ukraine bakomeje gusatira gahoro gahoro. Icyo kinyamakuru cyasubiyemo amagambo y'abakora mu butasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko kubangamira kuhava kwateje kugabanyuka kw'ishyaka mu basirikare b'Uburusiya bari muri uwo mujyi. Ahanini abo basirikare baciriwe imiyoboro inyuramo ibikoresho, bakaba bacungira gusa ku ruhererekane rw'amateme bakoze yo kujya bifashisha kwakira ibindi bikoresho bitandukanye. Sinasoza inkuru kandi nagarutse ku Mwongereza Aslin wari umaze amezi 5 afungiye mu kato n'abasirikare bashyigikiye Uburusiya muri Ukraine. Umwongereza w'umugabo Aslin Aiden warekuwe n'Uburusiya yavuze ko yafatwaga nabi kurusha imbwa ndetse afungirwa mu kato mu gihe cy'amezi 5. Muri iki cyumweru Aiden Aslin yagarutse mu Bwongereza nyuma yo gufungwa amezi 5 n'ingabo zishyigikiye Uburusiya zo muri Ukraine. Aganira n'ikinyamakuru The Sun ku cyumweru, ikinyamakuru cyo mu Bwongereza yavuze ko nyuma yo guterwa icyuma yabashijwe niba ashaka urwihuse cyangwa ashaka urupfu rwiza. Yavuze ko buri gitondo imfungo bari bafunganye ndetse nawe zagombaga kuririmba indirimbo y'igihugu cy'Uburusiya. Yagize ati kandi utarayiririmbaga warabihanirwaga, warakubitwaga cyane. Muri icyo kiganiro uyu wahoze ari imfungwa yavuze ko yatewe icyuma muri icyo gihe yari afunze ndetse arakubitwa kubera kwishushanyaho ibizi nka tatuwaje. Imfungo 10 zirimo n'uyu Aslin zarekuwe kwa gatatu nimugoroba. Igihugu cya Arabia Saudite kivuze ko cyageze ku masezerano yo kugurana imfungwa hagati y'Uburusiya na Ukraine. Muri abo harimo abongereza 5 barekuwe barimo John Harding, Dylan Hill, Andrew Hill na Sean Pina. Aslin wo mu mujyi wa Newark mu karere ka Nottinghamshire rwagati mu Bwongereza yafunzwe mu kwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2022 ubwo yarimo kurwana ku ruhande rwa Ukraine mu mujyi wa Mariupol uri mu majyepfo ashyira uburasirazuba. We Pina n'umunyamaroc Brahim baburanishijwe mu yise Repubulika ya Rubanda ya Donetsk, babwirwa ko bakatiwe igihano cy'urupfu. Akomaza kugiye aterwaga icyuma mu mugongo, Aslin yagize ati nari mbizi ko byashobokaga cyane ko nari ndi hafi kwicwa,
igihe nabazwaga n'Umurusiya ngo ndashaka urupfu rwihuse cyangwa urupfu rwiza, yansubije ko ngiye kubona urupfu rwiza kandi arakora ibishoboka byose kugira ngo urupfu rwanjye ruba ari rwiza. Yavuze ko yakubiswe kubera kugira tatuwaje y'inkota iriho ikirango cya Ukraine, ndetse ko kubera indi tatuwaje igaragaza igihe yari amaze muri Syria. Aslin yavuze ko yafungiwe mu cyumba cyagenewe abantu babiri, ariko yari ari kumwe n'abantu bane, akaryama kuri matora iriho inda. Yagize ati ntitwashoboraga no kujya ku bwiherero neza kuko nta bwiherero twari dufite. Yongeyeho ko ku mwanya w'ubwiherero bakoreshaga amacupa arimo ubusa. Aslin yakomeje kuramuka mu gihe cy'ibyumweru bitatu arya uduce tw'umugati akanywa amazi, nuko nyuma twagombaga kubinyinga ngo baduha amazi yo mu nzu. Aslin yavuze ko hari idirishya ryo mu cyumba, ariko naryo ntiryari rifite ikintu na kimwe cyo kubakingira ibivuye hanze. Ibintu byatumaga ubukonje bubamerera nabi mu gihe cy'ubukonje bwinshi, dore ko Uburusiya buri mu bihugu bikonja ku isi. Avuga ku gihe urwandiko rw'inzira rwagenzurwaga, yavuze ko ako kanya, yavuze ko icyo gihe kivuga Ubwongereza, yahise akubitwa ingumi yo ku zuru. Aslin yavuze ko igihe cyonyine yemerewe gusohoka ari igihe yabaga agiye gutanga ubutumwa bw'icengezamatwara cyangwa kwitaba telefone. Iyi yari Intego TV yakugezagaho amakuru agezweho muri Ukraine.